Pamirsa guru bersertifikasi ring Kabupaten Karangasem durung samian rime tunjangan profesi guru TPG triwulan kaping 4 warsa kalih tali 3 likur. Pikobat inucap kepanggih sangkaning dana tambahan wau metransfer ke kas daerah ring penguntat Desember warsani lintang. Anutin gatre sani katrime TPG Majeng Guru PNS sani sampun madoe sertifikasi durung cair ring triwulan 4 warsa kali tali 3 likur inggih punika ring bulan Desember. Raris antuk bulan Oktober miwah November kejantenang sampun katrime. Nanging TPG Majeng Guru sertifikasi PPPK durung nanin cair dawag bulan Agustus kantos triwulan kaping 4 ya diastun mangkin sampun magentos warsa. Sile tunggil guru mausang TPG sani katrime asiki sangu sani katrime nyabran bulan tur ketaur nyabran triwulan. Asa punika taler Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem Iwayan Sutrisno Mausang durung tinasnyane pemargi tunjangan sertifikasi guru triwulan 4 warsa kali tali 3 likur inucap sangkaning dana tambahan wau metransfer ke kas daerah ring panguntat Desember nelintang. Raris amprahan sampun ngeranjing per tanggal 17 Desember warsa kali tali 3 likur. Dana transfer inucap kekantenang sampun anutin regulasi ngelintangin mekanisme APBD inggih punika ngelintangin peraturan kepala daerah perkada. Santukan durung wenten galah nguah pagu anggaran TPG warsane lintang sani ngawinang TPG triwulan 4 wantaside nagingin PNSD antuk kali bulan Oktober November miwa PPPK wantah abulan ring bulan Juli. Kakirangan TPG sani durung cair karencanayang ketau ring triwulan 1 tahun anggaran war sekali tali 4 likur sani jakirau. Eka Parananda Bali Pos Kuningayang.